Vi pratite poseban dodatak našim vestima. Sa mnom u studiju je zamenik gradonačelnika Vladislav Živanović i frontman grupe Van Gogh Zvonimir Đukić-Đule. Za početak, gospodine Živanoviću, ove godine program obeležavanja Dana grada je dosta bogat. Šta je to sve pripremljeno za Somborce? Pa naravno, s obzirom na važnost datuma, obeležavanja 260 godina od sticanja zvanja Slobodnog kraljevskog grada, zaslužuje da Somborci to obeleže i da im ponudimo bogat kulturno-umetnički program i da im ponudimo ono što svim našim sugrađanima, pa i onim gostima koji očekujemo sutra doći zbog gostovanja grupe Van Gogh, koja je popularna ne samo na teritoriji Republike Srbije, nego u širem regionu, jer imamo interesovanje iz Osijeka, Republike Srpske, da ne nabrajam dalje, jeste svakako obavezalo nas u upravi da napravimo bogat program kulturno-umetnički. Sutra počinjemo ujutro u 10 časova sa Svečanom akademijom i gostovanjem i tačnije koktelom za ambasadore, za privrednike, za gradove prijatelje. Program se nastavlja sa otvaranjem legata Sombora, na što smo posebno ponosni, jer legat je nešto što ostavljamo u amanet svim našim potomcima, da znaju šta je Sombor, da vole svoj grad, da ga više poštujemo i da shvatimo da je Sombor biser ne samo u Srbiji, nego biser među gradovima Evrope. I naravno, kruna svega je uveče događaj, znači sa ponosom, koncert grupe Van Gogh. Lično sam presrećan zbog toga. Bilo je raznih ideja da se organizuje koncert, da ne kažem i nekih drugih bendova, čak i nekih folk zvezda. Međutim, Sombor je grad bogate tradicije, istorije, kulture, grad koji planira da se kandiduje za Evropsku predstavnicu kulture i ja lično mislim i nikada dok sam na ovoj poziciji neću dozvoliti da u Somboru za Dan grada gostuje neko ko prosto ne ispunjava kriterijume koje sam grad zaslužuje. Prema tome, Van Gogh je nešto što je potpuno primjereno gradu Somboru i zbog toga izražavam veliko zadovoljstvo što će sutra Van Gogh da obraduje sve naše sugrađane, ali i brojne goste koji će doći u grad Sombor. Pomenuli ste izložbu Legat Sombora. To je saradnja sa udruženjem iz Zaječara, fondacijom iz Zaječara. Odakle uopšte ta saradnja Zaječar-Sombor? Evo da budem iskren, poteklo je iz jednog, da kažem, kontakta koji smo imali sa Željkom Vasićem, kasnije Goran Ličanin koji je predsjednik fondacije Srpski legat. To su ljudi koji mimo svojih, da kažem, poslova kojim se bave, znači Željko je poznati kantautor i pop pevač, vrši jednu, da kažem, veliku i humanitarnu i ozbiljnu misiju zaštite svega onoga što je na teritoriji Republike Srbije autentično i predstavlja istoriju i kulturnu i tradiciju uopšte svih gradova u Srbiji. Tako smo došli do ideje da posle Zaječara, dakle on rodom, što je logično da bude prvi legat izrađen, da bude i Sombor grad koji će dobiti svoj legat. Izuzetno sam ponosan na to što će Sombor dobio svoj legat. Ja lično, a verujem većina Somboraca, ne zna puno o svom gradu. Ovo je nešto gde će građani Sombora, pre svega deca u školi, na što ćemo posebno uticati i insistirati na tome da upoznaju svoj grad, da ga više volimo, da shvatimo koliko je Sombor bogat, koliko je Sombor velik, koliko je Sombor biser, ponavljam, ne samo u Srbiji, biser među gradovima Evrope i da jednostavno proširimo tu jednu pozitivnu energiju i jedno verovanje u to da je Sombor grad ogromnih potencijala, bogate istorije, tradicije i kulture koje je neko pre nas, a evo i samim tim što obeležavamo ovaj datum koji znači za grad Sombor, Somborci dozvolili i dali nama da imamo danas tako bogatstvo kulturno-istorijsko, da to ostavimo manet svojim generacijama koje dolaze za nas i da jednostavno oni nastave tim putem i da počnemo da više ulažemo u grad sa boljom energijom, da zajednički, jer bez te dobre energije mi Sombor ne možemo ni dovesti na nivo onoga što Sombor kao grad ogromnih potencijala može da postigne. Hvala. S obzirom da je kruna obeležavanja Dana grada koncert Van Gogha, vi ste došli dan ranije kako biste promovisali knjigu. Odakle uopšte ideja za jednu takvu knjigu? Pre svega, dobar dan, dobro večer, dobro jutro, kako god. Čast nam je da smo u gradu Somboru i drago nam je da je grupa Van Gogh, evo na 30. godišnjicu postojanja, jubilarna godina za band Van Gogh, da su gradski čelnici prepoznali
da naš dečački san tokom svih ovih godina nikada nije isprofanisan i nikada nije doveden na rub besmisla. Daleko od toga uvek smo sledili svoje osjećanja i evo, čast nam je da smo u gradu Somboru i da ćemo ovako važan datum za grad Sombor nekako zajedno sa Somborcima i svim onim dragim ljudima koji će sutra doći na koncert, što ćemo podeliti note i stihove i nekako uvek postoji to uzbuđenje, bez obzira na sve godine provedene na tom muzičkom čarobnom ćilimu, prepunom nota, ponovo se vraćam iz stihova, uvek postoji ta trema i uvek postoji uzbuđenje koje je nekako možda vezano i za adrenalin, pa evo taj koncert gde ćemo se publici pokloniti muzikom opet nosi veliku dozu uzbuđenja kao da nam je prvi koncert. I nekako i to zadovoljstvo i nezvesnost nas i vozi svih ovih godina da budemo odani muzici i da budemo prijatelji ukusu. Nećemo izneveriti to. Promocija knjige i to zadovoljstvo koje nosi knjiga po drugi put ćemo podeliti sa Somborcima. Drugi put, ponavljam, ne zato što smo zaboravili da smo prvi put bili, već zato što nam se prvi put mnogo dopalo i evo dan ranije proveden u Somboru je nekako i uzbuđenje. Nemamo puno prilike da na ovim putovanjima budemo 2 dana u svakom gradu. Vidjet ćemo se sa prijateljima koje znamo godinama, provešćemo divno večer u gradu Somboru, pratit ćemo sutra dešavanja i korigovati da i bina dok se namešta, da sve to zaista izgleda onako kako su i svi drugi gradovi grupu Van Gogh na aktualnoj turneji licem u lice imali prilike do sada da vide i da čuju. Čast nam je. Dragi Somborci, sutra će taj zvuk biti i slika i svetlo upravo onako kako su i svi drugi ljudi u mnogim drugim gradovima i videli na aktualnoj turneji. Znači, ništa nije polovično, ništa nije usput smo pa kao odsvirat ćemo. Daleko od toga. Kao prvi i kao poslednji koncert. To će tako zvučati. I koji su planovi do kraja godine za grupu? Draga moja, vrlo je iz moje perspektive i iz moje pozicije neukusno govoriti o planovima. Kad god smo otkrivali planove, a do sad nas je vodio više instinkt nego racio, uvijek su se ti planovi izjalovili. To je kao da dignete jedro i pustite se nekako da idete u nekom smeru u kojem vas vetar nosi. Izvesno je samo da ćemo do kraja života se baviti muzikom i još izvesnije da će ta muzika biti na kursu dostojanstva i na kursu i u smeru ukusa. I prosto želimo da u ovoj godini podelimo novi CD sa fanovima i kako starim, tako i novim. Kažem novi CD, mi ga zovemo novi jer ipak je lepo obeležiti jubilej, nije to malo 30 godina, a mi smo to radili na jedan specifičan način, možda neuobičajen za band, rock and roll band. Uzeli smo 12 pesama koje su obeležile karijeru grupe Van Gogh i upravo smo ih ponovo odsvirali i otpevali u 2016. godini da vidimo kako bi one zvučile da smo ih baš danas tako napravili. Tako da će to biti jedno malo i kratko upustvo svim fanovima koji vole te pesme da na trenutak zaborave kako su one zvučale ranije i da se prepuste zadovoljstvu koje su te pesme donele u ovom novom trenutku, danas u ovom trenutku u kojem živimo. Tako da za mesec i po dana će se pojaviti CD, a proslava rođendana će se dogoditi samo na jednom koncertu sa tim CD-om u Beogradu negde na jesen. Hvala. Ja se zahvaljujem svojim sagovornicima, a vama, dragi sugrađani, čestitam Dan grada. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.